carstvo Gospodnji, dođe na vas njegov blagodati čovekoljubljev, svagda sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. Slava Otcu. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vjekove vjekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Hristos vaskrsi iz mrtvih, smrću smrt uništi, grobe život darova. Hristos istiniti Bog naš, radi molitva prečiste Vladičice naše, Bogorodici Prisnodjeve Marije i sveti slavnih svekalnih apostola i svetoga velikomučenika Georgija Pobjedonosca, čiji spomen praznujemo, i svi sveti nas pomiluj, spase ko blagi čovekoljubiv. Amin. Molitvama sveti otaca naši, Gospodi Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, omladino, u danima od Vaskrsa do Spasovdana, do Vaznesenja Gospodnjega, proslavljamo i slavimo one svjedoke koji su svjedočili vaskrsenje Hristovo i koji su svjedočili da je on živi Bog koji je sišao ovdje na zemlji, koji je uzeo tijelo ljudsko i poživio sa nama, a i stradao kasnije zbog grijehova naših i vaskrso, pa se i vazneo. U svih tih nedeljama od Vaskrsa do Spasovdana čitamo odlomke Svetog Evanđelja koji opisuje upravo onu bogočovečansku prirodu Hristovu. Tako čuli ste i današnje Sveto Evanđelje govori o susretu Hristovom kad je prolazio kroz Samariju sa ženom Samarijankom. A trebamo znati da su Samarijani upravo isto Jevreji, ali zbog historijskih okolnosti koji su se dešavale, računa se negdje od 7. vijeka prije Krista, kad se raspalo njihovo carstvo na istočno i zapadno, tada 10 plemena jevrejskih odbilo je da ide u sveti grad Jerusalim kao mjesto poklonjenja i da priznaju zakonskoga cara u Jerusalimu, tako da 10 plemena je se odvojilo od Jerusalima, od zakonitog cara, i tada su se trajno odrekli onog nasljeđa otačkog, Avramovog, Isakovog, Jakoljevog, i smatrali su da u Samariji, tom gradu, u zapadnom dijelu današnje Palestine, da tu upravo njima je mjesto da se poklanjaju svome Bogu. A da bi u ono vrijeme, da se prisjetimo, odvratili narod da ne ide u Jerusalim, kao što danas neki odvraćaju da se ne ide recimo u Pećkoj patrijaršiji, tako u to vrijeme sagradili su u toj Samariji bogomolju i govorili su: ne trebate više ići u Jerusalim, eto vam bogomolja ovdje među nama. Da bi odvikli oni i odrekli se onda kasnije onog pamćenja da je u stvari sveti grad Jerusalim mjesto i gdje se sabiraju 12 plemena jevrejskih po zakonu njihovih otaca. Od 7. vijeka prije Hrista tih 10 plemena miješali su se, jer su se odrekli Boga živoga, pa su se miješali jer više nisu imali u sebi one postojanosti, tradicije i onoga što je izvorno od Adama i Eve pa do Mojsijevog zakona i proroka, nego su počeli da se miješaju i do te mjere su se izmiješali i toliko tuđih paganskih običaja primili da su Jevreji, oni koji su ostali u zakonu, smatrali da su Samarijani nečisti. I upravo današnje Evanđelje govori kako Hristos govori sa Samarijankom, pa se i žena ta Samarijanka čudi, znajući da Isus je iz Jerusalima, to jeste iz onoga jevrejskog naroda koji drži do sebe, kaže: kako ti,
budući judem razgovara sa ženom Samarijankom, jer su Jevreji smatrali da ti 10 njihovih plemena su nečisti i da su otpali i da sa njima više nema šta opštiti, niti se s njima družiti. I u razgovoru kaže Hristos njoj, jer ona kaže, čula sam, naši oci kažu treba se ovdje klanjati na ovoj gori, a vi kažete treba Jerusalimu. A kaže Hristos njoj, Samarijanki, kažem ti, neće se klanjati na gori ovoj u Samariji, niti u gradu Jerusalimu, nego će se klanjati u duhu Oca moga. Tako, braćo i sestre, i mi koji smo došli ovdje danas, da se poklanjamo ne gori ovoj, ne onom istorijskom samom kontinuitetu i značaju ovoga mjesta, nego smo došli da se klanjamo u duhu Otcu nebeskome, onoj istoj svetinji i onim istim pobudama i onoj istoj vjeri kako su naši praoci imali kad su zidali ovu svetinju. I kao što Hristos kaže Samarijanki, ako budeš uzela vode koju ću ti ja dati, neće žednjeti. Tako i naši oci zidali su ovu svetinju, da duhovno ne bi nikad žednjeli, nego da uvijek su na izvoru života, na studenom kladencu vjere, pravde, ljubavi, one koji nam je Bog ostavio ovdje na zemlji kroz svoga Sina, jedinorodnoga Gospoda našeg Isusa Hrista. I kaže dalje Hristos Samarijanki, to jest u Evanđelju, kaže apostolima, kad su vidjeli apostoli kako on razgovara sa Samarijankom, pa se i oni čude tom događaju, kaže, žetva je mnogo, poslanika malo, ali znajte da ste ušli u tuđi trud. Tako i ova svetinja koju smo mi prošle godine obnovili, mi šta smo drugo nego ušli smo u trud naših praotaca, pa smo u malome bili i dobri i trudeljubivi i vjerni da ovu svetinju obnovimo, da bismo tu napijali se vode živoga Boga, žive riječi Hristove. I kao što kaže Hristos dalje svojim apostolima, jedan je koji sije, a drugi je koji žanje. Tako evo i mi žanjemo duhovne plodove ove svetinje, ne samo crkve Svetoga Đorđa, velikomučenika ovdje, nego i Stanjevićke svetinje Svete Trojice. Evo ušli smo u taj trud praotaca da ove godine proslavimo i 680 godina. Ta voda živa koju Hristos kaže Samarijanke, ako bude pila neće žednjeti, jer ona vodi u život vječni, to je shvatio i razumio i svojim životom posvjedočio sveti velikomučenik Georgije Pobjedonosac. Šta je njega pobudilo da onako veliki carski dostojanstvenik koji je bio odmah do cara, koji mu je car Dioklecijan dao i vojvodsko zvanje. Prije tog vojvodskog zvanja, kaže, bio je i 1000 vojnik, to znači rukovodio se 1000 vojnika u ratovima, a kasnije ga car zbog hrabrosti, zbog odvažnosti, zbog ljepote, razuma, razboritosti izdao ga je da bude i vojvoda, da bude jedan od njegovih najbližih. Međutim, pomračenog uma, onog vremena neznabožačkoga, na čelu sa Dioklecijanom, govorili su da hrišćanstvo treba proganjati i da svi oni koji se ne odreknu Krista treba ih lišiti života. Tako i sveti Georgije Pobjedonosac, koji je, kaže se da je rodom iz Palestine, kad je vidio kako stradaju hrišćani vojnici, koji su spremni bili da se ne odreknu Hrista, nego spremni su bili da život daju za tu vjeru, tako i sveti Georgije Pobjedonosac, sveti Đorđe, kako mi kažemo, srpski narod, je podigao glas i rekao, ja ove idole neznabožačke neću prinositi lažome Bogu. Ubeđivo ga je car da će mu dati još veće zvanje, da će mu dati da bude odmah do njega prvi. Međutim,
Sveti Đorđe smatra da su to trice i kućine u odnosu na Carstvo nebesko, u odnosu na ono što vodi u život vječni, a to je sami Hristos Bog naš, od koga se ne žetni ni u ovome, ni u onome svijetu. I tako narediše kasnije da Svetog Georgija Pobjedonosca ubiju, da mu odseču glavu i kasnije po želji sahranjen je u današnjem Izraelu, a to je mjesto grad Lida, blizu Tel Aviva, i dan danas tu stoji njegov manastir i njegov grob, i svake godine upravo na današnji dan iz njegovog groba izbija Miro, od koga se hrišćani iseljuju, ne samo hrišćani, ne i novjerci, to jeste Arapi i muslimani. Zato su naši prepoznali tu odvažnost, tu i snagu, tu ispovjedanje i tu nepokolepljivost Svetoga Georgija Velikomučenika Pobjedonosca, kad su naši preci ovdje sagradili ovu svetinju, da bi čuvali upravo onu čistu, pravu vjeru pravoslavnu od svih onih okupatora onoga vremena, a moramo se prisjetiti da su tada u najezdi ovdje pokorili čitavo Primorje, prvo Mlečani, pa Turci, pa opet Mlečani, pa Austro-Ugari, da bi ovakva vjera, ovakva svetinja uvek kroz vjekove ulivalo snage našem narodu, da te smo mi, evo, zahvaljujući ušli u njihov trud 100 godišnjice sećanja na kraj Prvog svjetskog rata, to jeste one istine, one nade, one ljubavi svih onih žrtava, braći i sestre, koji su naši podneli od, računajmo negdje početkom, krajem 15. vijeka, početkom 16. pa sve do 1918. godine. Ta vjera ih nikad nije napuštala i ta nada da će ovi krajevi, ovi primorski, ovi krajevi 4 katolske nahije i širom Balkana pravoslavnih naroda, da će zasijati sunce slobode ovdje i da će zablistati čast i krst pravoslavni. To nam poručuje današnji praznik, to nam poručuje današnja svetinja Svetog velikomučenika Georgija. Zato hvala našoj omladini sa Pavlom i sa njegovom bratijom, koji danas slave Svetoga Đorđa velikomučenika, čiji njihov je zaštitnik njihovog bratstva. Hvala našem predsjedniku Skupštine opštine Đorđu Vujoviću, koji je došao danas, i svima poboranima, također Ivu Marković, ovdje on, evo kako vidim, najstariji žitelj iz Pobora, koji je, evo što se kaže, kao Sveti Georgije, tako i on sa krepošću došao i izašao na ovu svetinju da se jutros pomoli. Neka Sveti Georgije Pobjedonosac vraća svaki dobrim beričetom i da uliva nam one snage i onoga životnoga dara, a to jeste one vode žive, Kristove vode, od koje nećemo žednjeti, od koje nećemo se smućivati ni gubiti ono oko, ono bistro oko koje će gledati ka istini, ka životu vječnome. Amin. Bože daj. Amin. Sreća, slava. Amin.